MCA wa municipality Caleb MUTETHIA na ugite we ni akugwata mbaru mubango jwa gwakwa kwa Gaaru ya Rais Meru akiuga UNTU BUBU bugachiara twanya twa WITI NAMBERE na BIASHARA kauntini ya Meru ni UNTU BUBU noriti karina atongeria bagatonyithia siasa mubango nejuka na kugeria kurwana na junior UNTU jugatwika jwa kiguni kiria Meru. Muthurumuriuki ena riboti jitariria. MCA municipality Caleb MUTETHIA augite na kugwata mbaru rwari na mubunge wa North Rais Meru bakugatiro kwa rutero show ground rwake kwa rais nonto ki thirikari cio twithirito twinacio tutethera twina a major development ka program ira tumbi kugwetaniria twi antu ba North tugigintu kira tuthithiritwe national government na kuri turone mushimo wetu Rais Meru turombera tugiakairwa state launch aja ujo kenina ga show ground na thatu tukwendi kuga twi antu ba municipality na tukwendi kuga twi antu ba kambakia twi antu ba municipality kintu kiamberi tugwitikaniria na iromba riu twakirwa state launch aja ujo kuringana Caleb augite UNTU BUBU bugatethia ntureji na njire kona WITI NAMBERE ngugiona aja kou nkuromba antu ba municipality antu bara be neighboring area to support the idea state launch ya kwaja nuntu indikana mwaka 2015 oni na bangi tumarire na twapinga mono na njire eguru mono kwa golf club aja ujo na the reason one main reason ikitwapinga mantu jaja lack of involvement ya rindas bangi baraba go to represent at that time tumenye mbithatu tukona as a community birika kingi kirande igirwe laima romba antu aja na ndagi support 101% ikweja kwithirwa na airstrip ire kejaniria na state launch ituje most of the time president tironde akeja ngari ikwendekana kwithwa kwina gintu ja airstrip ira president ombi gutumira and if at all together na airstrip aja antu bakamba kiambwire this will be another area itethwa I just kamba kiore gwetawa ikethwa airi nyantu bakendi ku invest mono nuntu ikethwa ko isinya movement yetu na inya movement into bira tu biongo tukulima na bira tukuthithia we will start thinking differently tutethugania na ndi kwithwa twithithia the things that turathithia kairi ikethwa itwetia another revision from just a village to the status a municipality. Nguruki MCA Caleb augite na kugwata mbaru MP ba kaunti ya Meru kwithwa bakirikira njara siasa mithikari nturi kujukia utongire ba kaunti ya Meru kiri mantho jege thirikari nene akiromba na siasa mithikari nturi kweja Meru na kureta atongeria amwe niketha bamwe mathaitha ja Meru jonthe njara gaikiria rais na undi Caleb MUTETHIA kibuko I support it ngo support mithika mutongeria wetu Meru na ndi gintu kira nkuromba from mithika himself ni ajena ndia tuthurania kairi twinthe both the local leaders the local elected leaders representing the MCAs and the like twithure na national leaders religious leaders na inya governor wetu na senator kenda thatu twaria twirwaria rumwe na ndi twi leaders twira mithika imbitu kwendeta tu negotiate ke na the president nuntu rwaria rorari rwegoro mithika is the now channel that voice yetu ke the president kuna ndi mathuganyo ja thatu twina jo twi leaders twenda jethu aje channeled in a one way na jaritwa mugambo jomo indi jomete ke the sectors which we all support na ingwete kia Meru to support move kenda tutachoke back and forth twithura twina kintu kira tugwita kwenderea kimathuganyo na gisiasa. Kiripotera Gaaru TV Muthurumuriuki.